Ruhsat ettiңiздер. Mına bardıq жерге күз келіп, нарын жеріне де күз келіп, біздің шындай бір жақсы той торополар башталды десек, жаңылышпаймын. Көчө бір нарындық киши айтады. Ой, біздің баяғылы дүжүр чалдарыбыздың баарыга жапыр 80 жашқа чыгып калышыптыр дешипчи. Андан кийин карап көрсөк, мынакей Арун Ажиевич, Кемел Токтогазиевич, мына Мукаш Найманбаевич, жакында мынакей Сейтал Жакупович, дагы башкалар 80 жашына келип калышыптыр. Ушундай жашка келишип, анан эч ким деле ойлогон эмес бул кишилер 80 жашка чыгып калганын. Карап көргүлөчү, мынакей Мукаш акени ким айтат 80ге чыкты деп. Мына яркий пример. Кандай баягы ден соолук да болуш керек, таза жүрүш керек, элге, журтка кызмат жасасаңар, мына Мукаш акедей жап-жакшынакай мынакей 55 десеңер, мынакей жаңылышпайсыз, туурабы? 55-60 десек мынакей. Мукаш аке, сиз эми нарын элине, кыргыз элине төбөңүз көрүнгөн инсансыз. Эли журтуңузга аябай таза, чоң иштерди жасап бердиңиз ата журтуңузга. Жанагы дежурчал деп айтканыма таарынбагыла. Баягы бизде бу жерде мынакей Мамбетжан аке отурат, жерге талайынан. Аскар акаевич келгенде айтты эле. Мен өзүбүздүн жерге, журтка дүжүрмүн депчи. Эли канча ошол намысына, ынтымагына, биримдигине дайым дүжүр боломун. Кандай чал деп айтсын, мен ушундай биз дүжүр чалдарыбыз деп. Андан кийин мынакей Эсенкул Ибраевич дагы жакшы ушул жөнүндө жазып кетти. Ушул бизде ушундай кээ бир мындай оппозициясыбы же башкаларбы жаштар ушундай дежур деп. Дежур деген бул деген эң биринчи инициативный ушул коомдук иштерге, элибизге, журтубузга ак эмгек менен эмгектенген кишилер ушундай эле болот, 60-та 70-те. Жакшы инициативный кишилер деле бар, иштебеген кишилер, булар дежур дей беришет. Өзүлөр эчтеке жасашпайт. Анан кийин мен ушул Мукаш акеге чоң ыраазычылыгымды билдиргисемин. Биз өзүбүздүн мынакей обул администрациясынын атынан сиз аябай элге аябай авторитеттүү. Мына мен 5 жылдан бери билем сизди. Уулуңуз Жаныбекти 80-жылдан бери билем. Ал көз мынакей теңдиш болуп жүрөбүз. Мына 5 жылдын ичинде канча көп бизге жардам бердиңиз? Мага лично канча жардам бердиңиз? Кайда деп сурасак, бул киши дайым эле ошол айылдарда жүрөт. Тигил айылда, бул айылда жыйналышта жүрөт. Сходто жүрөт. Тигил маселесин чечип атат, бул маселесин чечип атат. Жанагындай чоң маданий биздин иш-чараларда дагы мынакей Буйлаш, Арстанбек Буйлашты көтөргөнгө кандай чоң жардамыңызды бердиңиз? Театрга жардамыңызды берип атасыз, драмаларды жасап атасыз, пьесаларды жасап атасыз. Жанагы кара папкеңизди деле түшүрбөй эле жүрө бериңиз. Кара папкенин ичинде ушул иштин баары ушу кара папкенин ичинде. Ооба, эми 80ге чыктыңыз, эми кара папкеңизди бир текшерип койгонго мен бир уруксат алып бир текшерем го, эмне бар, бир көрсөтүңүзчү деп. Кээ бир айтат эчтеке жок дейт. Жок, эчтеке бар, жок болбойнчу болбойт мындай. Кара папкенин ичинде ушу сырдын баары ушул жакта. Сыр сандык деп бу жерде подсказка жасап атат. Мына эл баалап атат эмгегиңизди. Биз дагы мынакей облустук кеңеш, обул администрация, биздин эң Нарын облусунун Шумкар белгиси деген биздин белгибиз, бул Нарын облусунун ардактуу аты уулу наамы менен Найманбаев Мукашка берилди деп мынакей жакында мынакей чечимди бөлүүңүздү бүгүн ушул тапшырып койгонго уруксат этиңиз.
биздин коллективдин бүт каалоо тилектердин баары ушул папканын ичинде жазылган. Үйдө акырын отуруп алып, кегесте кара папкага салып алыңыз. Шуну окуп коебуз. Башыңыздан ак калпагыңыз түшпөсүн. Kalpaktan iki kalpak tiyip beriniz Sigor. Ekebizge. Andan bugün jakşılap toylop, akebizge jakşı kaaloo tilekтерди айтып, jakşı жазылып, bir oturup bergiňizlerdi men suranamyn. Köňül burgaňyzlarga çoň rahmat. Rahmat. Rahmat Askar Matkaloviç. Mukashekemdin уулдары bir jakşynakay belekтерди dayındap koyup ошон үчүн биринчи морик жюрини дайындап алсак. Мен ойлоп атам, мынакей кечигип келди. Замира эжекебиз ушул жюринин председатели болуп, бүгүнкү күндө ушу ырчынын дагы, тойдун дагы, бийдин дагы жыйынтыгын чыгарып берген ушу Замира эжекебизге мен ушу бийликти берсе деп атам. Анан ушул биздин айыл өкмөттөрүнөн bir отурат 60 байке. Uşu sizdi bir jürinin kalıstar doğunun müçösü dayındasak da bakarız. Onun şu yerde Bakıt degen bir jakşı inimiz oturat. Şu Bakıt üçünü şu mıhtı toz söylegen, mıhtı ırırdagan, anan mıhtı biylegen adamlarga şu konkurstun jıйынтыгын çıkarıp bergenge şu 3 kişini şaylap koysak karşı emaslarmı? Karşı emassanız bolsa Zamira эжекеси ушул бийлигиңизди колго алсаңыз. Анан эми дагы айтып атпайбыз бул жерде бүгүнкү тойду эгер Мукашекем жалаң партиялык кызматкер болсо, жалаң bir партиялык тилде өткөрүп койсок болот эле. Мукашекем жанакы айткандай өзү көп кырдуу адам. Ошон үчүн ушул өмүр бою мен бул жерде мага дагы bir запискалар келип түшүп атат. 20-ка деген ат бүткүл элге тараган. 20-кага жетсек деп талай инсан самаган. 20-канын кызматы жалпы журтка жараган деген bir жакшынакай ырсаптарын биздин bir жергиликтүү акыныбыз bir газеткага чыгарган экен. Ошон үчүн ушул Мукашекенин кичинекей кезинде, бала кезинде топтошуп, ушу биригишип бүткүл кыргыз элине таанымал болгон 20-ка деген ат менен бүгүнкү күндө биздин салтанаттын кадырлуу аксакалдары ушул жерде отурушат. Салтанаттуу юбилейиңизди өзүңүздүн мына Василкес тең туштарыңын атынан куттуктаймын. Жана мындан ары дагы эми канча жашарыңды Кудай Таала маңдайыңа жазып койгондур, мынча жаша деп айта албаймын. Ошо калган жашыңызды кор болбой жакшынакай жашап өтүңүз. Болдарыңдын күнүн көрүңүз. Эми Мукаштын башынан өткөргөн иштерин, эмгегинин барысын жана айтылып кетти. Аны мен кайталап айтып отурбайын. Мында 20-ка деген bir маселе көтөрүлүп калды. Мен ушу жөнүндө айтып берейин. Бул 20-ка bir кездерде bir жакшынакай тең туштар болгонбуз. Жаш кезибизде. Ошол тең туштар биргелешип, өзүбүздүн мүнөзүбүзгө карата, андан кийин жүрүш-турушубузга карата, иштеген кызматтарыбызга караша, бирибизге бирибиз жагып калып, ошол 20 киши тең туш болуп жүрдүк. Ал тең туштар ушу жарым кылымдай болду да, акыры эл ичинде 20-ка деген атты кондук. Бул 20-ка деген ат эмне деген уюм деп жетекчилер тарабынан КГБ аркылуу текшерткенде күндөр болду. Жөн эле ушундай бири-бирине жакшынакай мамиле кылган тең туштар экен деген маселе менен андан кийин жыйынтыкталган. Эми ошол 20-канын bir мүчөсү ушу Мукаш. Мына бүгүн 80ге чыгып, トイベルオトラ、ブムカシ、
ömür bayanında aytıp ketmedi mi? Bu biz işimizde en kişinekeyimiz şu, salmağı 45 kilogram. Biro iştegen işi boyunca, muamelesi boyunca, ademkirçiliği boyunca şunday bir zal kararlandan rolünü oynaydı. Mukaş'tı biz universal dep koyuyoruz. Mukaş köp nerseler işledi, başından ötkürdü. Jana bir hizmeti aytılbay ketip okşayt, sotto olup bir top sotto uygen. Sotto olgan bir kesте. Mukaş bolsa özünün tek tuşlarının arasında uşunday götürümdü, avtoritettü, salmaktı adamlardan biri. Kalpaktan bir de saygılalı. Anan tek tuşlarının bir özlerinin arasında bir ıntımak var. Hanı konverti boluş gerek. Hanı da verip koyalım. Anan papkada janağı ömür beyanın barıyla yazılgan. Hemen aytıp oturuş gerekli yok emi. Universal adam demedik. Oşal universal neyip gelginin bari oşal papkada görsetilgen. O vardı bu şundan buna. Rahmat Bokode'ge hem ki sözді şu Mukaş ekenin kurbandaşı Canabil ağabey'e verip koysun. Yalan düşmanlarımı çakıp durmuş. Hurmatlı vekilleşler, hurmatlı baykeler, tenkuşlar, cengeler, büyüklerim. Bu zalda oturganlarının bardığının bir özgöçölükleri vardı böyle. İlgili atağız, akkan arıktan suagat geçip, bu yerdeki oturgan kişileri baykasam, bardığının ata-babaları tövesi görüngen, el bakkan, arığı kenen, arığı teren kişilerden onların oturak. Buna oşuların içinde bugün Mukaş Baykem'den, ben Baykem'de öyle koysam dele oladı, bu benden kişilik emes ben. Mukaş Baykem'den 80 yıllık maharekesinde ağdağımın tasını uçutu oturağız. Mukaş Baykem'den bir en жақсы сапаттары. Бақала кем айтып өтті, бұл ұлуға дағы тең тұрыш, кичүүгө да тең тұрыш, ургаачыга да тең тұрыш. Бардық улуттардын бардығына тең тұрыштық бар да. Бұл үшіні қандай ғана кейт тамашалап алсаң, бардығын көтереді. Өзі кепкенедей болғаны менен шунчалык көтерімді, баягыл күчтүү болсоң жердей бол, таза болсоң судай бол дегендей, бул өзү кичинекей болгону менен ушунчалык күчтүү адамда, ушунчалык жагымдуу адам. Анан Мукаш экемдин эң бир жакшы да бир сапаты бар, өзүнүн болгон акылын, кеңешин түз айтып, түз кеңеш берет. Бир окуя. Мен болгону 4-эле класстагы билимим бар эле. Мукаш экеме көбүз бир жол жүрүп калып туруп, анан ушу кишинин кеңеши боюнча мен кечки мектептен окуп, сырттан окуп, жогорку партиялык мектептен окуп, ушул бир гана кей сөз, Мукаш экемдин бир гана кей сөзү мени билимдүү кылып, ошол аркылуу бирдей даражалуу болгонго себепкер болгон ушул Мукаш экем болчу. Мындай кеңештерди, мындай жол жоболорду жаңгыз эле мага эмес, миңдеген адамдарга айтып, кеңешин берип туруп, ак жолго жетелеп жүргөн улуу инсан. Улуу инсан. Мукаш эке, эми өмүрүңүз мындан ары дагы узун болсун. Аскар Макталович айткандай, жашка жеттиңиз. Ошол жашыңыз куттуу болсун, ырааттуу болсун. Эч качан кем болбоңуз. Балабакарыңыз менен, уруктуугарыңыз менен, куда сөөгүз менен, эли журтуңуз менен амана сен сайраңдап, ойноп жүрө бериңиз. Мукаш экенин балдары чоң рахмат айланайындар. Мына атадан 3 уул болот дейт. Атадан артык, ата менен тең, атадан кем. Атадан өзү менен тең дагы, артык дагы балдар экенсиңер алдыңа кетейиндер. Баланы Кудай үчүн тилейт. Ушунчалык туруп, атаңардын сыйын ушунчалык урматтап,
uyuşturup üşüntüp atkанларга чоң рахмат алдыга кетейиндер. Силер дагы Мукаш акедей болуп туруп, изин басып, жолун жолдоп, бактыруу талайлы болгула. Элиңер аман-эсен болсун. Бардыгыңар аман-эсен болгонларыңызга кетип калайындар. Рахмат болдука. Азыр эми мынакей Курманжан эжебиз сөз сурап атат. Кымбатты айтылгандар эми бул Мукаш биздин эң эле баягы салбагы сайдын ташындай теректе айбай бергенче темене даяк кылып берсин деп бар жок акылы жеткен устат кишини бирөө каналы мен айтып деле отурбаймын, аны тиги улукмандарыбыз сөздөр айтып кетти. Эми Мукашка биз эмнени тилейбиз? Ачык маанайды, таттуу таңдайды, өмүрүнүн сын болушун, өңүнүн кысыл болушун тилейбиз. Бала чакасы менен эл журту менен жаман кемпирин үйшүгөндү шишиген жетелейт деп карап апканы колтуктап алып эле, байбичесин колтугуна кысып алып эле аман-эсен жүрүп жүзгө жетсин. Эми аны таалайына пешенесине жазып койду, канча жаш берерди Кудай таала эмеспиз. Эми бул жерде баягы уулуң урматтуу болсо, кызың кымбаттуу болсо деп мынакей уулду кызды баккандан кийин ушулардын жеңили жерден алып орун колдон алган бир балдардан булар экен деп ата эне тилейт турбайбы? Эми Мукаштын жана байбичесинин эч кандай деле арманы жокпу деп ойлойм. Эми армансыз адам болбойт, кандын деле бир татым тузун эмиптир дейт. Эми арманы болсо болор, бирок мындай тойду өткөзүп аткан кыздарына мен эми буларга кааларым ачык асман, жайлары көңүл. Осунан эме кетпесин дагы, күлкү кетпесин, бетинен жылмайы кетпесин. Усак өмүрлүү болсун, ачык көңүлдүү өмүрү, нарын суудай узун болсун, өңдөрү анардай кысыл болсун. Эч убакта жамандык көрбөсүн. Ушу той тамашанын ичинде эле сайрандап жүрсүн. Кудай сатып, Кудай күтүп эле кийгендери парча болуп, жыттаган арча болуп аман-эсен жүрсүн. Жаркырап жайнап, жар көпдөй кайнап. Рахмат. Курманжан эже, өзүңүздүн мынакей бир ырыңызды дагы арнап койсоңуз. Эми мейли арнаса арнап коюн, а дегенде тиги тең түшүмө бала чакасына бир болсо айтып коюн, элден үйрөнгөн ыргылчы деле эмесмин. Кызыңга кымбат эмеспи да, кызыңа айтсаң кеңешти, кызыңга болсоң акылдуу да, кыйналбай тата энеси. Уулуңга урмат эмеспи, уулуңа айтсаң кеңешти, уулуңга болсоң акылдуу да, улгайбай тата энеси. Gelinin gençin emespi, gelinge aysan gençti, gelinin bolsan akıldı da, geyibet kayınenesi. Karılı, dem berip eldik emgegi, dem berip tuğulgan ayılı. Жылгындай жигит болсом дейт, а бирок ай жыл алмашып, муруту бур бубактай шаштары барат кар басып. Баягы шыпылдап жүргөн Мукаш жок, буттары калды жай басып. 80 жылдык мааракесин куттуктайт, эли журту кары жашы, аралап өскөн тоо ташы. 90-100 чыкса экен дейт, теңир тоонун букашы. Дагы эле папкеси колунан түшпөй, bir butu үйдө, bir butu чүйдө, ал үйдө, тырмактай болуп туйнашы. Жазганын асаат самжасы, керек болсо атабыз Кырымдын Арыстанбек Буйдашы. Ата ийип салам беребиз, жашыбыз, жаныбызда жүрө берсин түбөлүк, жаркылдаган элебиз. Буюрса 90 жылдык тоюңузду тоодой кылып беребиз. Тонналап артып поездге ден соолук жүктөп келебиз. Ак тилегим менен уулуңуз Айтбек Мухаммед. Эми атамдын уулу Жан Карачырков классташ кичинекейинен бери экинчиде эшекти чоңойгонбуз. Атамдар талай токтогон келишибиз. Ошак туулган жер, туткан жерин деген
Doğru Karaca. Senin altında жүрüp ayını sağlıp kararmışsın. Bu kişiyetteki Raypotrefsayısının председателі de oldu, başkarma da oldu, химик da oldu. Emi Mukaşak'a jalan şu жетекçi kızmatlarda ömür boyu iştep geldi. Bugün dağı iştep atat. Daim kollegada, жыйындарда özünün nusqalı sözlerini aytıp, katışıp bir daha çoğuştan kalgan görelikmin. Anane Mukaş aka, uşul sizden kızmatыңызды барлық ушу нарындыктар билебиz. Анан ошо сиз ушу жашка татыктуусуз мындан ары да көп жашаңыз. Анан эми ушу балдарыңыздын убайын көрүп, урматын көрүп, ушу жакшылыкта жашап, бакубат турмушта аман эсен болушуңузду каалайбыз. Анан эми биздин ушу Нарын шаар башкармасынын атынан сизге 80 жашка чыкканыңызга байланыштуу куттуктоо бир жакшы сөздөр жазылган папканы даярладык эле, ушуну тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Анан анча-мынча белегибиз бар, анын конвертибиз бар, ошону берип коелу.
80 жаш құрағыңызды, мына бүгін балдарыңыз беріп жатқан торқолы тойыңызды шын жүрегімізден ысық барлық ақ ниетіміз менен шын пейілімізден құттықтаймыз ақсақал. Мұқаш екенем жанатан бері барлық шығып сөйлеген жолдаштар жақсы жақтарын айтып жатышат. Дағы шыға тұрған, айтыра тұрған көп сөздер бар. Бірақ енеңіз уақытты шектеп қойғандығына байланышты, анан ниеттегі жерлерін айтып қояды. Мұқаш еке шындығында жақсы адам. Жақшыны жақсы деп айтыш керек. Ол жерде Тасторқонын жайнатып алып шақырғандан емес, бірақ басқан тұрғандан, мүнөзінен, ақыл есінен, жашап өткен, және іштеп өткен, басып өткен жолынан, балдарынан өніп өстірген ақыл естүү балдары бар, мөмірет-шөміресі бар. Bir сөзбенен айтқанда Мұқаш еке мықты кіші. Өмір бойы бірем жана сілер жақсы жерлерінен бірден эпизод айтып отасыңар, мен де бір нәрсесін айтайын. İşte de tıngan жоқ, жашоодо да тынган жоқ, күндө тынган жоқ, түндө тынган жоқ, Түн ичинде отуруп алып жанагы жомокторун жазат экен. Бирөө келип калып Мұқаш экени үйүнөн издептир. Анан үйүнөн издеп Мұқаш эке кайда десе, анан кеттиле деп. Деги кайда жүрөт балам, деги үйгө токтойбу десе, билбейм. Небересинин колуктусу экен Мұқаш эке отуруп. Билбейм. Atam erten menen kara papkaсын көтөрүп алып эле күнүгө кетип кечинде келет деп. Ушуну тапшырайын, анча-мынчасынан эртең кайра берерсиң. Ашыгы болсо саны бир самолеттук. Мұқаш аға, сиз жөнүндө бардык чыккан жолдошторду айтып атат, мындайын да айтат. Жетиштүү айтып атат. Мен bir qoşumça birle sözüm, bu kişi şu adamga ömür boyu yamançılık kılmasa gerek. Janağı sottu da işledi degende, sonda sottu da şuncalık ayırıp жүрүшөт, bir obrazını kılıp sizdi gezişke bol boy ketiveriniz dep aytıp durdum. Anamızın kanday şuncalık içpeyil, sılık, adamdın көңүлүн kaldırıp algan. Bilbeyim korosuna eğer uy girip ketse, siz öşümüz dep aytsa gerek deyim de benimce. Hani biri başka biri olsa ayrımının bir sayet da. Şunçalık adamda biz daha terbiyasını görüp kaldık. Yine katarında ösüp keletiriz. Bırak ombu olup şimdi biz erçip kaldırır mı? Bayağı yanınan. Şu vaka şeyin narın örönündeki menin oyumca biri olğunda. Balasından beri Мұқаш ekeni bilse gerek, siylasa gerek. Ömrünüz uzun bolsun. Mana Canıbek, Canbolat, Cangaraç uğuldarınızın var, aman bolsun. Uşunday uğuldardı, mana 4 bakanday uğulunuzun nevrelerinizin aldığında siz dağı karabaysız, köp yaşayız, köp yaşarız. Hurmatlı atağız, Мұқаш atağız. Mana üşüntüp 80 yaşına gelip kadırman karıya olup özünüzün elinizge 80 yıllık ümriyeti berip atkan bu en çoğun bayram. Biz de sevip tanıp suyunu atağız. Biz de şu Toktogul dergesinden keviriz çüydön çüydeştikendiriz. Bırak barımızda kara gözlüklerimiz. İlgiri bütkü sayızlık hep günde kuruluş bulatkanda barış yok işledi bile. Buna jakem barıp atağız kaytıp koşuyoruz gerek. Kara gözlükleri olup kaldı. Oşol eli menen el bolup, oşol yer menen yer bolup, жердеш bolup, жақшынакай bolup, адам кечиликтүү bir туган bolup kaldı. Oşol жерде bir 50 yıl жашаган кишилери bolup. Ошондуктан ойлойм, кандай баласы болсо атасынан да бийик болсо керек. Ошон үчүн биз сиз менен сыймыктанабыз. Сизге угуп жүрөбүз мына губернаторубуздагы акимдерибиз абдан жакшы сөздөрдү айтты. Аксакалдарыбыз, кутман аксакалдарыбыз абдан жакшынакай сөздөрдү айтты. Биз ошо сөздөргө кошулабыз. Сизге жүзгө чыгышыңызды каалайбыз. Сизге ден соолук, бакыт каалайбыз.
Urmatlı ayışıklar. Ben bular beni bölüp otur. Karakölde emez çüylüksüzler. Men de şu Karaolta çüy, elin atından, dostlarımın atından sizden Torkoğlu toyunuzdu kutluklayız. Ömrünüz uzun bolsun. Biz sizden balanız menen sımıkçanabız. Şunday tatınakay uğuldu çoğaytıp tarbiyalap, annemler biz şu uğulunuz menen dost bolumuz sımıktan жүрөбүz. Rahmat sizge. Biz daha sizni görüp az suyunu otarız, mümkün anca atalar suyunu otpayбы, sizin uluk kasiyetlerinizi. Biz için de bu çok akıllı olup kaldı, biz de buyurursa koldanabız şu жақсылыктарды. Rahmat. Rektorga berip koysak birinci rektorga. Урматтуу нарындык туугандар. Бүгүн мына туш насип болуп, Мукашеванын 80 жылдык тоюна мен дагы бир жолу ушу нарын жергесине келип отурам. Сиздер менен жолугушкан үчүн жолугушуп, нарын шаарын көрүп, мына университеттин имаратта отурганыбызга абдан сүйүнүп отурам. Колдобосо, жетекчилик колдобосо эчтеке болмок эмес. Ошондуктан бир жолу дагы сиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ана Мукашевага uzun ömür, bakıt tağlayını kağlayın. Bazarınızı oyun görünüz. Kudayım kanca ömür bir şanı görünüz. Ardayım şu Narın oblasında emez, Respublikamızda ardaktуу болып жүріңіз. Сізге денсаулық қалап, кішкене билігіңіз бар, шыны ашық қоясыз. Rahmat. Мына Совет мемлекетінің тұсында да сіз жетекші қызметте жүріп, мемлекеттік орден, медал, грамоталардың бәрін алдыңыз. Аз мезгілге де жаққан кішейді. Екіншіден мына қайра құрудан бері 10 жылдан ашық уақыт іштеп келе жатасыз. Мен бұл сөзді өте база белгілешім керек. 10 жылдан ашық уақыт сіз менен іштешіп келе жатасыз. Бұл жерде соттар, соттың мүшелері тұрады. Bu bizdin iş mayda bolğanı menen öte tatar, öte kımbat kızmatты bizden arkamızdan жүрüp, saya düşüp oğlatıp işletip otasız. Sizdin muraka baraganda biz işley alabız, bu işley alabız var. Bunu daya bilsin, sizdin mına bizge formatik dil verip otasız. Peça toy dil verip otasız. Kantorat verip otasız. Cana başka şunday çok жұмыстар жасап otasız. Memleketlik konstitusiyonun negizinde tıkırdatıp bizden atçatalım, emine kılıp otasız. Sizden döngülen kişilerden ben rayonlardan koyun görüp жүрем, oğup bile жүрем. Sizden talap koyunçuluk kişi sortların arasında yok bu deyim. Bana buluşunuzdağı sizge buyursun. Vaktiniz gelse 100'e çayın işleyiveriniz. 80 gelmez sizge. Cennemci canınız kalıp alıp, uğuldarınızды жетелеп, Nıkırk'a yakın neverelersin çayını içip, toymuş toyga ulansın aksakal. Anam bizden de aksakalda kaydı yattı. Ya, basayakla kaydı yattı bana. Ha, geliniz. O kaynı vertimisti, atmaymış. Yetken yaşkaga barganın, ardın yaşava kalganın, özüңдүн ордуңа жоголбой, өнүбөстүңө балдарың, ата келеба жабылып, аяшпай турата жардамын, жанындан чыкпаяң отурап, жап-жаш болгонуң алганың, мындан артыңа жашыңды кебжир ката бере калганын. Сакадай боюңа кичине, санжырап атканаң ичиңе, жеткизбей чыгыба жүрөсүң. Salmaktı dalaya kişiye, karganda baldara bolbosa, anda kanday bolmak günümüz. Bilip yürsene bir tuğan, birge boloto tübümüz. El içindene erbengdep, esen amana jürümüz. Toyunuzdan ağırdadı, Meryem gelin ay biliniz. Bunday, tekemlenesi, Torgoydun yumurtkasına talgak болады. Andan keyin Mukaş akem 7 aylığında tuğulat. Tuğulgandan keyin Akkalpaka tebetege salıp, topostun tıpıttığı yüzü yumuşak bolattı.
aldına salıp geleceki de uşunday tıpıttay yumuşak olsun dep yeneler tilegen ağaçta atalar. Andan keyin Mukaşakka törölgöndө uydun sütü menen osandırat boğurker bolsun dep. Ayabay çiylak el üstün üsterdin dep echkinin sütü menen osandırat. Elge görünüp Kırgızstan'a tanınıp ömür uzun bolsun dep barar enenin sütü. Andan keyin Mukaşakka 99 günden keyin beşikке salınat.
Akçam bastırıp seni menen kıştoğu varıp bir konsom Jaktırıp kanay süyalarga Jayloğu çıkkan gül bolsoň Jayında akçam bastırıp sen menen jayloğu varıp bir konsom deyt. Mana öreki biz aksakalların atlan öreki akalpoktu. Bu kiçirek emez mi? Soğuk düşüp gelatat düşütte akalpok giysip atışat. Ne giysen barsı kut bolsun kaşka. Yıldan beri birge жүрөбүz. Senin 60 yıldan beri birge işleşip birge жүрgөн жолдошторуңан ушул жерде аз эле болуш керек. Мен экөөбүз такай үзөңгүлөш болуп, районун аттарын анда атпынчы элек го, билесиңби? Бирден атыбыз бар эле. Алып келип көлүккө берчүбүз өткөрүп. Sesimden durdu termelip 80'e mukam geldiler. Semispe soyup el gütüp serüğünde jatat belgiler. Buldağı gelgen ırıskı buyursun sizge yaşınız. Baktınız toğdoy adamsız var bolsun altın başınız. Sakaday bolgon adamdın salmağı toğdoy elinde. Sancıra söstün ustatıp saktalıp durat gebinde. Bul yaşo sizge çek bolboy, buyurgan yaşın dağı var. Başkısı bolsa den soğuluk, baktılı gündör tavlar. Ala toğdoy yaş verse, aldıda 90-100 var. Alaktı bolboy yaşanız, anıda tosor güstör var. Merimdi tögüp sıylaşkan, Merimdi tögüp sıylaşkan, men sizge çında budamın, köngüldü olup yürüyüşsek, görörmüz meskil uağın, bağıştap durgan yanında, baldarın baktın kanatın, bab estep dursa bağrısı, bat ele yüzge barasın. Alganın ayal çürögü, budağı yaxşı tutturmuş. Alganın ayal çürögü, ak buğday olup gerilgen, açığın aysa budağı alısta kalbay teriden. Boycağa boğulaş budağıyla. Maylap süttep göz salıp, muhamdı yaxşı karanız, mıhtılap bağıp pul-puntup mına uşunda işke yaranız. Kıdırdı aytıp süylögen, Kırgızdın bilip atasın, kısık tu sözün çeviri, kılınga mukam yaşasın. Rahmet. Muhtar ekenin türü Mukaş ekeme töp gelişkende yazılıptır. Rahmet Muhtar eken.
шаңдан